Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Nanang, adakon, kalpasan ti talo nga tawen, itapan pa nagbakasyon ko dito Cagayan. Napinpindas kumapay no sangkan nga nagpakpakita. Mangibabain ka. Tatang, apay met kunam, irinto ta, idi pa lang nga gwarwaras ti damag dito lugar tayo, nga sikakit may sanga, may sanga niya, nanang. Kitay ilaklakom ta bagim, tapno lang makaadal ka. Saan ka di nga kastat mapaspasamak? Nanang, hindi nag-graduate ka ti high school. Ano tinaramid mo? Nagpakada ka kada kami. Hininanang mo. Nagraman na gini talo ka kapsat mo. Tapno yung kadyelawag. Tapno andya. Agsapol ta trabaho. Tapno mairapin mo tagbasa. Ngaman tinaramid mo. Nakikamalala ka. Adaan ka di sugar daddy. May saka nga, Saan ka pud no data, tatang, nanang? Saan ka pud no data? Ano ang orti pud no? Di ka na nagkakapsat mo. John, kada kayo nga kapsat na ito nga, kapsat yung inauna, nga mangibabay. Apeda ka manang. Apeda yung simangpit ka pa lang. Saan ka magpagpagitan? Mangibabayin ka, kapsat. Hapekas na mga ko ka na kayo. Kakaiso na ng bike ng bakasyon. Kapag na mailiwakon ka na kayo. No, pag susurtakbat ka na kayo. Ng ibagbagak nga na si ati kasasahad ko. Nalpas ko ti third year. At may salayangan nga tawen. Hagraduarak ton. May sakton nga nalay nga college graduate. Kahit mabaling kay tuwat nga tulungan nga at kakabsat ko. Nga mapegas to'y. Ibang mangig ko ka na kayo. Ano ti basol ko? Ito basol ko kung nang pailain mo't manang. Nakalawlawag. Kasano ko mga makaadal kaya? Alaman? Idin do tao may trabaho. Pag adalan na ka iti sugar daddy. Saan nga pud no na ita? Ano ka saan nga pud no? Ano nga orti pud no? Alam nga orti magpasasam. Alaman? Kat kabalay mo ka nun tipa sugar daddy. Anda na kitira pa. Bilang inauna nga anak yo, tatang, inauna ka kapsat yo. Kayat ko, ti makalisi. Kayat ko, panhawan tayo ti kinamarigrigat. Iso nga na pa nagigasang-gasat kanukas kasanulaeng. Hinto no, makaraduwara ka na doon trabaho. Siya tumatensyon, ti sumarong inak pagbasahin nga tulungan. Tulungan kayo nga kakapsat, tulungan kayo kakapsat ko. Diyo ka di kayat, nga makalibas tayo iti kinakurapay. Kinangang orti ususaran, tawagem, tapintas mo, kasta. Saan nga pudno dahi tatatang? Saan nga prostitute? Agas iti panangipapanyo. Saan nga puta? Tengkay nangigan, papagayam, kat may sala nga paset, ti pagkasalitaan ni Lourdes, iti probinsya ti Cagayan, nga dayton nga pagkasalitaan na kat pinauluan tayo ti dalen, ita apanawen. Hasla ko natin nga Magdalena, ita nga panawen. Itiag da mga panawen. Dalen, ita nga panawen. Dati pa nang ipagarup kini Lourdes, kat may nga prostitute. Ngayon hindi ito amamuan, madam nama, pawagayam. Inuan niya talaga ti pagkanayasan, dito yung pagkasalitaan. May kadua nga pagkasalitaan, ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week, iti bulan ti Abril, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award,
Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kani Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kani di programa tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II na pangabakan nyo kaligiti agkakadakkel premium. No, mabuya yung ita dating live tayo iti ababa nga lagip tinapalabas ni Lourdes iti probinsya ti Cagayan nga ti pinauluan iti dalen ita apanawen. Labing tumatlang yung kay Dinggan buyain into no aldaw 12:30 ang alas 2 iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag page. Okay? Tapno napimpitas balang ti panakaiya portray na. Hi, kani Erlinda Estabilio. Madaman nga agbiboy ita. Advance happy wedding anniversary kada kayo kini Art Estabilio into na April 2. Erlinda and Art. Dapat yan dito ni Josephine Istango. Ken daduang pahay nga madaman nga agbiboy kanya. Paki-share, paki-like, ken no, saan ka pinakapagpalo. Iti page ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award pakipalo. Ket no, dito ito YouTube, ti pakabuyaan nyo dito yung video tayo. Siyempre, yung kayo i-like, can i-share, can subscribe kayo kuma, iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ni manong nyo, anemi na ito, Nemi Ruiz, Nemi Ruiz, ang kumang ta doon kita yung tayo, isang sayang kada programa, Dear Manong Nemi, iti kalman laeng, iti page nga Dear Manong Nemi, kaya iti lagip tinapalabas, iti Action Radio, kaya iti lagip tinapalabas nga ba, ito yung page ni paring Ray. Okay ba? Amoyo ka din nga addan na third grand finalist tayo, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, dingan man iti panagyaman ken ita panangkablaaw uno panangawis kada kayo amin nga sa pada. Ito na. Third grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumatlaing nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Luisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan yung met ti mangabak. Yan. Dadyan ni Flor de Luisa Rinien, iti badok, iso ti third grand panelist tayo, iti istorya naon pakasalitaan. Dagidag birthday tangal daw, March 31, Tuesday. Happy birthday kini Louie Wagawisan Tagyo iti Singapore. Happy birthday kini Juan Heralde iti Lubot West, Talingaan, Lawag City. From Papa, Mama, and Ninong and Ninang. Birthday tangal daw, pag-absat, tayo kinablaawan. Okay. Hindi nga rin ituloy nga ibasa natin ababa nga lagip tinapalabas ni pagayam tayong Lourdes iti probinsya ti Cagayan, Ilocos Norte ti impanta ti caption na sorry, nalipatan tayo. Nga dito ikit iso ti may kaduang iti pagpilian para ti panakapili ti best learner of the first week iti bulan ti Abril. Papagayam mi, ituloy tayon nga ibasa. Gabutasan ko may lawlawang kadatatang kinananang gadigabsad ko ken awang balus pulos nga timang kamping kanyak nga mangkanunong kanyak awan ti kadua puro isoda amin datatang kinananang kinagikabsad ko ket kontra da kanyak nga di panangipawanda ket may sak nga rugit nga babae ngem bagata pay manong nemi nga may sak nga Magdalena iti agdama nga panawen dalen ita nga panawen prostitute ti panangipagarup da kanya. Simrega kiti silid ko manong nemi ket dito hingin tultuloy ko tinagsangit aging ga nakaturugak. Hindi makaringak manong nemi adda palang datatang kinanang iti salas. Malagip ko iti sarabo da.
Ilokat ko ti karton, manong name ket inted ko kada tatang gininanang, dagiti arwaten nga ginatang ko para kadakwada. Nagapon na kita. Nagapo iti dakes. Samo ited kata kami. Sami isuot. Hamano ba disgrasya kami? O nagsakit kami, nisuot mo ni kita. Tatang, anyang amin ti pamati yo. Ti pamati di kiti tatawa akit may sakang prostitute. Adaan ka ti sugar daddy. Kasla ti mapaspasama gini. Nga, ti magbayad mo, iti ipapay na kang panagserbi, ti bagim. Tatang, sana kakrida. Gapot na ka relasyon ko mang tultulong kanya kit may sangabalo. Saan nga dakes? Ti relasyon mi. Nubyok isuna, nubya nak. Kurang nalayangan ti panagasawa mi. Nagtulagan mi kini Nelson. Ngayon to makapagturpusa kiti kalis kadadan trabaho. Isuntun ti panagkasar mi. No da kami talaga tinekari. Nga, ag-asawa. Saan nga kumontra di kita anak na? Da kailang ti kontra. Kasla na pa nag-idyalawag nga nandaan na kiti boyfriend. Nga dada boyfriend ko kit isot mang tultulong kanyak. Dakas ka di dahita, narugita ka di kumabay, di pa nang ipapanyo. Di amin pamati di kita tao. Apin nga di kita tao, tong paling kiti patpatsin nyo. Apin nga sandak ni sakli, salakniban. Apin nga sandak na dipinsahan. Imbes ko mga da kayo, tiyo mo na makaawat kanyak. Timda kayo ba't tiba isa, kagrulan ng mga kontra kanyak. Bilang inaunang anak yo. Kalikagom ko nga siya timang ay tibiyag tayo tapno makalibas tayo ti kinakurapay. Basol ko kanino kasapula kinikas ka ni Nelson nga mangtulong kanya tapno makabagturpusan. At dati kiti babae nga magki-boyfriend da nga saan dan tumat nga ipatungpal. Tapi siyak tinang baling nga narugit. Ti amin pamati bing anak ko, kita kasi jay. Api nga amin nga diyo sa lutsudin kanyak, sakbayng husgaan da. Api nga patpatyan nyo, di kita tao nga manghusga kanyak. O apal da lang. Gabutan naman da ano makapagturpusak at sumaliwaluan ton tibiyag tayo. Malibasan tayo ton kinakulapay. Ala anak, ala kita... Hawang kasi ti panangilawlawag mo. Tano, agsurat kami ngamin kang kakit. Nasiat lang ti kasasaad ko kung kunam damagin mi. Hindi mo tinlawlawag iti surat mo. Sa nga bali na ng tatang tamaawatan da ko. Alam yun, kita intid ko kada kayo. Naimpapusuan. Ti panang Ted Nelson, tinggatan ko, ti pasarabok kada kayo. Kinagaman kami karoon. Di ka kapsat ko ngay. Ala, Gor katri ida. Ay, John, kada kayo. Umay kayo. Kada dated ni manang iyo nga sarabo yo. Nang nagdagaya manong nemitin nagpanangipalawag ti amin ket imar arakop di kiti kakabsat ko kanya. Dispensary manang, ti madi nga pamati mi kang ka. Tamang matpati kami matkalig ti sasaot at tao. Nagyaman at nanalawagan ti panungutsyanting ko. Sige. Dagiti pasarabo yun, Jun, dito sapatos mo, double shoes, pantalon, t-shirt, kanik, dito. Wow! Thank you, Manang. Manang, thank you. Naging gang iti may sa nakalpasan de di manong na may rabi lang aruden, hanak pa nangan, kahit napanak manangan, manong na may dadadang ni Jun, dajay sinigang kanong angrat nga napanaan na kadimbati na kanyak, dajay ulo. Di angrat, tamo na paborito ti ulo, ti ikan manong. Nagigangan ta nagtugtog, dimtang ni Tony. Rabi lang ang roden, natapalan ni Tony. Ni Tony manong naming nga batch ko, elementary ken high school, nga di pa lang agar-arim kanya. Naladong naming nangig ko. Unang damag ko nga daka. So italak kay May. Sorry no, nadisturbo ka. Kahit ko lang palawapan. Ti panagayat ko keng ka. Talen, Lourdes, kulang ko. Ano dyan, bagang mo nang anakan ko?
dalen. Napay. Isumati magbagada, Magdalena, itiagda mga panawin ko na. Dalen, itangat panawin. Tamamati ka. Kasano nga makapagbasa ka? Purcher kanton. Diba? Nadanak di boyfriend sa jay, nga may nga balo. Takis ka di, no makiboyfriend na kini balo. Ngayon ito bang tultulong kanya. No kasta, isun tipat-patig mo. Sorry, Tony. No ta kami kin Nelson tinekari, awan ti maramid mo. Ngayon no kas pagkarigan ta, saan nga na kami tinekari? Kaya't mo ka din tupay laeng tikas kanyak, nga dalen itang panawan nga pagbagada. Ura niya mapagpagteng. Lourdes, kaya't kantulat ta. Gabot ay you're my first love. Intuloy ko nga tinagbasa, manunay ba, ti pa nagdenami kin Nelson, tagigan kami ni ti balay na. Dagiti anak na manunay, daan damat ti bukod nga pamilya, bukod nga balay. Naging ka nagturpusa ko, manunay mi, kat siyempre, inaibak, dagiti naganak kanyak, kin kakapsat ko, kat inyam amok ni Nelson kadakwada. Ninanan tinangabay kanyak, manunay mi, kat idi tagpaala akon, siyempre ado dagiti imay. Imyan dananan kinitatang, kinikapsat ko, iti balay mi kin Nelson, aging ka manunay mi nagawid damit laing sa Jaya, Cagayan. Tinulungan nak ni Nelson kat naada nakadagos ti trabaho. Aging ka iti may isang aldaw, manunay mi may isang babaeng kakataob ni Nelson, iti nakisarita kanya. Adaywan ni Nelson. Abay ko mga daywak. Gabatada kami tinekari. Among kading nga ex-quiz na. Iso ti first love ko. Siya mo ti first love na. Hanggang bagay, gabota ubing ka. Kahit mo kanil maki-asawa, itikas kang kuha ng arig na. Unang natatangan pa ni Nelson, namitatang mo. Ma'am, no da kami tinekari. Da kami. Ngayon mo saan? Saan? Inam nga tawen ko, inam nga bulan ko nagtrabaho, manong nemi di adak dito yung opisina, itawag da nga in hospital da kano ni Nelson. Nga atake ni Nelson, man. E dinapan akong ti hospital, manong nemi, dito yung matin nga bagada nga natayan ni Nelson. Diyos na una, di pa nagsangsangit ko. Nelson, minanawan nak mo ten. Inururay mo kanilaing nga makapagturpusak kinadan trabaho sakbay nga sumina ka kanyak. Nelson, ipatbatag ka. Ipatbatag ka unay-unay. Kinagyaman na kita pa ng tulong mo. Ken pa nang ipatag mo kanya. Siya ti kang lunaan manunimi nga nangasikaso at daligiti anak na manugang kinapuko na ngim kasla. Siya iti balo na, siya ti asawa na. Naging ka, itabunin, kanibukbuk pa nin, digiti ado nga luwak, kanidi at adam makabulan na. Kinasarita nak manunimi digiti anak na. Lourdes, yan tangi kadadaan kami tanibukod ng balay. Si kapal na makamuti balay may family house mi. Libre ti panagyan mo. Yan na pagarigan ta, ayabam di kaabsat mo, tagbasa dito ilawag, libre ti kaserda. Ang iminto na da pamilya mo na kita panawam to na ito ta makamukhang tumaten no, sino di kiting kapagyanan. Nagyamang kami kang ka, iti palang ipatag mo kaya di papa. Kabayatan nga, nabalo iso na, kadadda ka, nga nang ipatag kang kwa na. Sige, agyamanak, di parang piyari yung kanyang iti ito nga balay. Agyamanak ka na kayo. Yan kas na nga ro, tinabasamak manong nemi, dagiti kakabsat ko, nga pinagbasak dito lawag, takam amin tagyan dito'y, aging ka na paggraduar ko ni June, kahit adamatin trabaho na, kahit tumultulong matin, ti panagbasa ni Grace, manong nemi, aging ka nga ni Jojo, iti naudi. Dakamat lahing manong nemi, kani Tony, iti nagkatuluyan. Dahil tilugudan ti amin ket kinayatnak, nagagat ni Tuning agtalon, agbangkag, manunay mi ka nagkalap.
Dito yan nga, lugar mi nga, Cagayan, manong name iti nagtrabaho, kat na dan kami iti talong anak, kan kabukbukodan nga balay. Ni John, ni Grace, kastamatan ken ni Jujo, siyempre, na dan damat manong name iti bukodan nga pamilya, ket ni tatang kininanang, ni pigsada pa ilang, nga siyak iti umayanda, da siyak nga rod tinayasdag iti family house mi. Manong name nakananamat ti masagbayan na kita anak mi, siyempre nakapagturpos kam amin nga kakabsat, nalibasan mi ti kinamarigrigat. Nabintas itan ti biyak mi. Dito nga ron ti pagkasalita, kaya nagyaman ng unay ti laing mo nang ibasa, itsapi ko man, at damat na ibatik na adal, liliwakin pagsalmingan ti biyak. Dito nga ron nagyaman nga pagayam mo, Lourdes, iti probinsya ti Cagayan. Thank you, King Lourdes. Iti pakasalitaam, ngayon napuluan iti Dalen, ita nga panawen, wano Magdalena, iti agdam mga panawen. Yeah? Ni Florence Kiki Fiesta, thank you very much for watching. Mila Milyare, ni Sami Weng Tamyanan, good morning, Manong Nemi. What's from SK Canada? Thank you. Ni Esther Saludes, ni Palagao Norte, iti Kataran Cagayan. Ni Esther Saludes, Opelia Bagawisan, ni Teresa Balmaceda, ni Art Balmaceda, Erlinda Stabilio, thank you, iti Panagboyeyo, thank you kada kay amin nga sa kapada. Okay, get ulitek, numang pinabuyo dito yan, iti ababa nga panakaibasa, iti pagkasalitaan ni Lourdes, king kay tumadlang dinggan, into no buya, into no aldaw, 12:30, aging gana iti alas 2, iti malem, iti programa ti kalagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag. Imanong yu anemi na to, Nemi Ruiz, sapay kumata, saan kayo mauma kanyak, ore man pa'y mauma ka iti rupak, basta saan kayo mauma iti buses ko. Magkakit madidati signal, nakapsot, tayo hindi ka mabasahan, hindi kita inted ni paring ring, iya ma-acknowledge, nga mang suportar iti page na, nga rapist, the sentenced award. Tarararan, tararan, tarararan, taran, nananananan, apa yung bababel man. Basta na kita nagbuya, kaya mga share di programa tayo, kaya madamdama, kikita tayo ito iti Dear Manong Nemi, iti page nga Dear Manong Nemi, papagayam. Kaya kikita tayo ito madamdama. Tarararan, tararan, charararan, nagraga. Again, inagaw na kami iti, ako ada ito. Anakpuan na natin ko. Cellphone ko. Charararan, taran, nanananaran. Apaw, minit gasolina kada ka na yung apaw. Namunat presyo, gasolina. Iya, pumit na rin. Na, diesel, 139. Apo. Paunay mo te. Di pa lang kami sumardeng tagubat. Tapos ngamin, adamakon ko ng agubat. Aya? Mati-matin. Okay, pumakatak nga rin ng absat. Into no madamdama, dirmanong nimi, akikita tayo ito. Thank you for watching.